alumni ya. Kalau tamang dalam neraka jahanam, duduk dia ke alumni tamang tu dalam surga. Asai mati beriman. Dan salah satu sebab mati tanpa iman adalah membenci, lari daripada ulama. Saya di zamanon, yo karo ulun kamu belum. Padahal saya kalau ngomong dia kata, lu macam hadisnya waktu dia ni. Ye. Saya di zamanon ala ummati yafiruna anil ulama. Akan datang satu masa terhadap umatku di mana pada saat itu mereka itu lari daripada ulama. Belum daripada ulama. Paling kurang belum daripada ulama kan tidak mau mengambil ilmu para ulama. Yang mencacinya kalau lebih daripada belum. Faya betalihumullahu bisalasi baliatin. Nujuk bala oleh Allah Ta'ala keurungan